MLA kanong po, uba Meryl Bonds im, ulawan hidaladi ban kentuya kakong bindas, bakan sange no yakani kajing syatngan, bad ban yay sya shipor, namar bakakam hakabayaday bad kate kasurok, kalayat syakmat. Bad ulaong, balada kam urlong haswa ka hajar arpupra, kamut bamau kum unong mikmat kate katan ulapil. Di hagaman ng kong hagan ni step nga dam kajing dokumen, ba ngayo ban liya kendu bagi ilong staple ya ka kot ka kya ka jung iban pau songo yo blay bodang ri bodang sumari bat bumbu emeli jong kanong po konsi ka badon kajing ede alor ka negamat ya kajing satngan ka jong ikong pintasir alor kajing ede ba kajing petrino yo surok nanong po dan sunapun naka liang ka jong aku unong depan kani gede gamat kaba ngila persang ban budin lakumba kadu kan nasdem hadin bagi paipa jong kanongpo konstitusi kila penjok yang harus nam arah di lain ngila persang ban budin ya kani kakam naga benta ban yo ya ka surok ke surok ke nasdem nadu nanongpo sunden sonapur kaba jerong kumbasan rupra kilometer ngila persang ban budin ban ya keren ban menteri BDIP ya ka kanan surong ba pastor demsong ban ila lar ban ila ay mensim ba insale ya ka ni kam nagamta ban iyo ya ka sanction ban ila judan program repair bang organize po konferensi nagamta ban persno segi pa au benai Desember jong sam ara dia mulai ila persno na kalyang jong iyo ba take up ya ka ni ka gam nagamta ban iyo ya ka sanction kawan ke MP election bentuk balai benai sau benai ka jing trikam bang sorkar pedeng ki bebun ki mat ki teko namar ke jingdon jong MP election pemerintah hadin melakut ke MP election code of conduct pelakut ikam kila proses bat ba haswa bangini keduk mencisi kan ngdong jing keduk bat ki officer jong pil lundi haswa bi ikong inshat ngan ki adon lupa ke jing ya keren haswa jong ketur adon lupa ka proposal naga benta 10 kilometer lembaga Ministry of Donor na po nisin ya ka bang nadep an penbet biang na dong sadong ina dokumen pa memencisngi bang ia penbet bat ki officer jong department bat di menteri aka ba kilas kausen ya gejing kepat ki jong ka MLA manang kampen bun susu kala kumno ka de po hadu umden ka de first phase nanong po hadu umden lembaga jong ka dengan suburom mengapan pau somu ya kesorka yang menteri BDIP yang pernah pilu di pada ke officer bro kilo dan ke betah dan terbit penbiang dan perkrean namar bakam nung ke besuk begini yo yang sanction kaba palat lagi sepak tu sanpu pra kilometer kadir intermediate lane dia kan simpor kita kadau bangihap Indonesia ada ngawan mana kesengih hang ni bani kendu ya ikong ibadai bahing bahasa menjonga ibadai personong tertau ban kerpa jadi ba Indonesia agak bagi memang proses ya kini bani yo sanction ban start kata ketika jeng cemu bat pangangit scam ba kipat ba jo kanong po konsumsi ngaso ban kerpan para menta ka election gidang dep si snem arbanai sau banai kala wit no kenika election MP kebej pra banai agi kipat ba kila entrosfit and confidence ya kan nakwa bagi kipat ba Indonesia lada dei bahaswa election MLA arjar pra kampal long biar I feel Henry Ailat yang ngarep perform bagi pekba kila repost fit and confident bagi la job lagi tinggi ke jong play jing kesan lagi pekba Ailat yang ngarep dengan perform mengin peni haga ni ke kenti ke pemerintah kawan ar ke bagi job bagi dia ke surok sabaran ke tunggu jing om jong ikong jong berkati ke surok lah dia lupa lakatkan sudah ni try ki dau ba mla ban aten pa ban penbahan ni ban repair na kapor kadang jot malam kajing MK repair hau arjar khat pra kat kendai gila don kidan arja perakat kendai la repair kan ala deka dau kalong ba kajing steel jo surok ani tu ki kajing ya jung kali overload kabaja hakeleng ke jelah ke surok ke pavement ke na kamta kendai ton ya ki trok menta ki ba poi saka atusan lai ton kali ke bayak untuk bitrok kidon gijing tray surok kila mendai gimar ki mata ki mikit kini ketai
Tegi juyat nak surok tadi tak tahu bakal sediu nak pirmen kam Malaysia. Jadi nak tak tahu kan di surok kala sediu. Kene benong bak hatsan snem bakal sediu kan surok tak kata tak di bakal. Ngatrai ngai iya po tu besi don ibu iba iba keren ya kata. Dan re ngi basa iba song ting es tu bah. Kadi bakal sediu bah ada kadi gini ki arsnem lesnem kata. Last pengi repair kadi arjar hat prakat kendai swau covid. Adin covid ke surok kala sediu bah. Tu kelawan sa election. Jadi nang position ile dia mentah bah kadi kedem ga mentah. Kadi ka assurance sebagai pengono kemat bumi pek ba gitu njok bangan maksud tu. Kalau damla ban pengerlong ye kadi ngar madu tiak dem. Kumunong. Atau bila pun betai kita